Muri iyi nkuru ngiye kugaruka ku ngingo ku yindi mu bikubiye mu masezerano u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na amasezerano impande zombi zagiranye ku 25 Mata 2025. Na amasezerano kandi basinyiye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agena amahame yibanze yo gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano muke mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Amasezerano kandi yasinywe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we Therese Kayikwamba Uwagena wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mugenzi wabo kandi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio akaba yari umuhuza. N'amasezerano ibi bihugu bigera kuri bitatu bigaragaza ko agiye kuba intangiriro yo gukemura impamvu muzi z'umutekano muke, agira kandi uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'akarere binyuze mu mishinga itandukanye ihuriyeho. Minisitiri kandi Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika bihuriye ku ntego yo kugera ku masezerano y'amahoro vuba cyane, ariko ko bidasaba kandi inzira y'ubusamo ahubwo ko hakenewe imbaraga mu kubigera. Agira ati intego duhuriyeho ni ukugera ku masezerano y'amahoro afitwe cyangwa se afatika vuba bishoboka, ariko nta nzira z'ubusamo cyangwa guhutiraho, kandi dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo tubigereho. U Rwanda rufite ubushake kandi twiteguye gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bose bari muri iyi gahunda kugira ngo itange umusaruro. Minisitiri kandi w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika yagaragaje ko amasezerano agena aya mahame agizwe n'ingingo nyamukuru zigera kuri 6 zirimo rero iy'ubusugire n'ubwigenge, umutekano, ubufatanye mu bukungu, gucyura impunzi, MONUSCO ndetse n'ingabo z'akarere n'amasezerano y'amahoro. Hatanzwe kandi ibisobanuro birebana na buri ngingo nk'uko tugiye kubigaragaza muri iyi nkuru 5/5. Reka duhere ku ngingo irebana n'ubwigenge, ubusugire bw'ubutaka ndetse n'imiyoborere. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyije kubaha ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwa buri ruhande ndetse no guharura inzira yo gukemura amakimbirane mu mahoro ishingiye kuri diplomasi n'ibiganiro aho kwifashisha imbaraga n'imvugo zibihanganisha. Ibi bihugu kandi byemeranyije kubaha imipaka isanzweho bikirinda ibikorwa n'imvugo biyihungabanyiriza umutekano cyangwa se bigamije kwitesha agaciro. Buri ruhande kandi rwemeye kubaha uburenganzira bw'imiyoborere y'ubutaka bwa rumwe ku rundi, ni mu gihe kandi ikindi mu gihe rero utabangamira ubwigenge cyangwa ubusugire bw'ubutaka bwa hamwe rero cyangwa ahandi. Nkuko kandi kopi y'aya masezerano yasohowe na Minisitiri cyangwa se Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ibivuga, u Rwanda na RDC kandi byemeranyije kutivanga mu bibazo bwite bya buri ruhande. Indi ngingo irebana n'umutekano, u Rwanda na RDC byemeranyije ko bifite ku mipaka rero ibishobora kubangamira umutekano wabyo, bisezerana kubikemura kubahirizwa ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwa buri ruhande. U Rwanda kandi by'umwihariko rugaragaza ko rubangamiwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera hafi y'umupaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rwagaragaje ko rero ubufasha bwa leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwarenze guha FDLR indaro, iyi ntwaro, imyitozo ya gisirikare n'amafaranga, mu gihe Perezida Felix Tshisekedi rero yongeraho ko azafasha abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ibihugu kandi byombi byemeranyije ko amahoro, umutekano n'ituze ari ngombwa kugira ngo ubucuruzi bw'ambukiranya imipaka bunyura mu nzira zemewe n'amategeko byongererwe rero imbaraga, hanabeho kandi ubufatanye mu by'ubukungu ku rwego rw'akarere. Byagaragaje ko byombi bifite inyungu mu gusenya imitwe yitwaje intwaro ikorera ku mipaka cyangwa hafi yayo. Byemeranya kandi ubufasha cyane cyane byemeranya ko rero ubufasha ihabwa bugomba guhagarara mu gihe byitezwe ko ibiganiro bizakomeza. U Rwanda na RDC kandi byumvikanye ko bizashyiraho urwego rw'umutekano ruhuriweho mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ndetse n'amatsinda y'abagizi ba nabi abangamira umutekano wa buri ruhande. Ingingo ya 3 nirebana n'ubufatanye mu bukungu. U Rwanda na RDC bihuriye kandi mu miryango iharanira iterambere ry'ubukungu nk'Afurika y'Iburasirazuba EAC, akaza umuryango wa ICGLR mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse na COMESA. Byemeranyije kandi gushingira ku ntego zayo bikongera ubufatanye mu bucuruzi no mu ishoramari hashingiye kandi ku mikorere y'imiryango. Ibi bihugu byemeranyije gushyiraho uburyo bwo gukorera mu mucyo kugira ngo buri ruhande ruzabone inyungu mu mutungo kamere akarere gafite binyuze kandi mu bufatanye n'ishoramari. Ibihugu kandi byumvikanye ko bizatangiza ishoramari rishya binongerera imbaraga irisanzwe. Amerika kandi yabisezeranyije gutungamo rero umusanzu hamwe, yabasezeranyije gutangamo umusanzu hamwe rero n'abashoramari b'Abanyamerika hagamijwe guteza imbere ubukungu bw'akarere mu buryo bufite inyungu buri ruhande. Nubwo kandi u Rwanda na RDC byabyemeranijwe rero ubufatanye buzahuzwa n'indi mishinga y'uturere cyangwa mpuzamahanga igamije guteza imbere ubukungu, irimo rero iyo kubaka ibikorwa remezo. Biteganyijwe ko rero ikindi kandi hazatangizwa cyangwa hagurwa ubufatanye mu mishinga irimo nko gutunganya ingufu z'amashanyarazi, kugenzura parike z'ibihugu, guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kongera agaciro k'uyu mutungo kamere binyuze mu kuwutunganya. Ikindi kandi Amerika yijeje ibihugu ko izabifasha byombi mu mushinga wo guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no kongerera agaciro, kandi ko
abanyamerika bazashora imari. Ingingo ya kane irebana no gucyura impunzi. Ibihugu byemeranyije ko mu gihe amahoro n'umutekano bizaba rero byabonetse mu burasirazuba bwa RDC bizifatanya n'inzego z'umuryango w'abibumbye n'imiryango ishinzwe ubutabazi mu gucyura abahungiye mu bindi bice by'iki gihugu ndetse n'impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda no mu bindi bihugu. Amasezerano kandi avuga ko gucyura impunzi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizakorwa kubahirizwa cyangwa se kubahirizwa amategeko mpuzamahanga azirengera. U Rwanda kandi rucumbikiye impunzi z'abanyekongo hafi ibihumbi 100 ziganjemo rero izivuga ikinyarwanda, harimo rero izigiye kuhamara imyaka 30 ndetse n'izihahunze cyangwa se n'izahunze imirwano ya vuba rero y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ingingo ya gatanu ni ingingo irebana na MONUSCO ndetse n'ingabo z'akarere. Ibihugu kandi byiyemeje buryo budasubirwaho rero gushyigikira ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zifite inshingano y'ibanze yo kurinda abasivile nk'uko zisabwa n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Byemeranyije kandi kurinda no gushyigikira ubushobozi bwa MONUSCO, ingabo kandi z'akarere n'izindi nzego zishinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka kugira ngo bisohoze inshingano byahawe, nk'uko kandi byasobanuwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikorwa bya MONUSCO ndetse rero n'izindi nzego bizafasha ibindi cyangwa se bizafasha ibi bihugu byombi n'imitwe yitwaje intwaro gushyira mu bikorwa ibyo bisabwa. Ingingo ya gatandatu ari nayo ya nyuma nk'uko bigaragara muri kopi kandi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabo, ni kopi irebana n'amasezerano y'amahoro. Rero akaba ari imwe mu mpamvu nyamukuru rero arebana cyangwa se mu mpamvu nyamukuru ziri mu gutuma ibi biganiro byose bijya mbere. Amasezerano y'amahoro. Umuryango kandi wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse no Afrika y'Amajyepfo SADC muri Gashyantare 2025 yaje gufata imyanzuro yafasha rero uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere kubona amahoro arambye, irimo rero usaba ko imirwano ihagarara n'usaba ko habaho ibiganiro bya politike. Ikindi kandi hashingiwe kuri iyi myanzuro, abakuru b'ibihugu bya SADC ku itariki ya 13 Werurwe bahagaritse ubutumwa bw'ingabo z'umuryango zafashaga iza RDC kurwanya ihuriro AFCM U23. Bashimangira ko ibiganiro bya politike ari byo rero byabonekamo amahoro arambye. Muri Werurwe kandi 2025 Qatar nayo atangiye ibiganiro bihuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ikindi kandi akaba ari ibiganiro byagombaga guhuriza RDC ndetse n'ihuriro rya M23. Impande zose zigaragaza ko rero zishyigikiye imyuzuro cyangwa se imyanzuro yafashwe na EAC ndetse na SADC, cyane cyane rero ugaragaza ko intambara atariyo yakemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkwibutse ko ku itariki ya 23 Mata muri uku kwezi RDC ndetse na AFCM U23 byashyize umukono ku itangazo rihuriweho ry'amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeje hagati y'impande zombi biberero mu mwuka navuga mwiza, nta mirwano irimo iraba nk'uko aya makuru abigaruka. Amerika kandi yatangaje ko hashingiye kuri za gahunda cyangwa se kuri gahunda zitandukanye z'amahoro zisanzwe u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyije gutegura inyandiko y'amasezerano y'amahoro izasuzumwa bitarenze ku itariki ya 2 Gicurasi mu kwezi gutaha. Byitezwe ko hashobora kubaho rero ukutumvikana ku nyandiko y'amasezerano y'amahoro. Amerika yasobanuye ko Minisitiri Nduhungirehe na Kayikwamba bemeranyije ko rero bazahurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo rero barebere hamwe ibirebana n'aya masezerano n'uburyo ashobora kuba yashakirwa igisubizo cyangwa se amahoro arambye ku bigendanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi rero bitandukanye byaganiriweho muri aya masezerano ku mpande zombi, rero ni byinshi bitandukanye kandi impande zombi zemeranije mu kuba rero zashyira mu bikorwa ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Izo ngingo rero zigera kuri 6 zose nakubwiyeho akaba ari zimwe mu byo rero bemeranyijeho mu masezerano yasinywe ku munsi w'ejo hashize. Akaba rero ari ingingo zitandukanye kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko nayo izageramo uruhare mu gutuma izo ngingo zose zishyirwa mu bikorwa. Harimo rero ibigebana n'ubusugire ndetse n'ubwigenge, harimo ingingo irebana n'umutekano, harimo kandi ubufatanye mu bukungu, harimo ingingo irebana no gucyura impunzi, harimo ingingo irebana n'ingabo za MONUSCO ndetse n'ingabo z'akarere, cyane cyane by'umwihariko ku bigendanye n'amasezerano y'amahoro. Nayo akaba rero ari imwe mu ngingo yagarutsweho rero n'aba bayobozi bose bari bitabiriye uyu muhango navuga rero wo gusinya amasezerano ku mpande zombi mu kurebera hamwe uburyo
umwuka utari mwiza wahoshwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sori mubabarire, kuko rero byakomeje kugenda bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Reka rero mbashimire, bifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza. Ikindi kandi dukomeze kubana mu yandi makuru arabagezwe mu masaha make ari imbere. Nkwibutse ko rero uyu munsi aribwo habaye umuhango wo guherekeza Papa Francis. Rero turaza kugaruka kuri byinshi bitandukanye ku birebana n'uyu muhango, nubwo abenshi mwakomeje kugenda mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umunsi mwiza kuri mwese, weekend nziza, komeze kubana natwe no mu yandi makuru agezweho.